Ni wega muno ni undu wa guthi na mbere guikarania na ithuĩ. Mũtongoria wa Azimio Raila Odinga augite ni agacokia mihango ya gicukiro kia meri kaunti-inĩ ya Mombasa na ona kugacirithia wonjorithia umanaga na utegi wa thamaki na iria na gutigira ati Mombasa ni yatuika gikucirio kia agendi ona kiwonjoria na ati Mombasa igakorwo iri Dubai ya Kenya. Odinga na atongoria angĩ a Azimio makiuha aikia akura kaunti-inĩ ya Mombasa morotete munini wa President William Ruto makiuga ati niwe wahagũrire mihango ya gicukiro kiu kia Mombasa no riu arerira aikari a Mombasa ati ni egũgicokia. Harun Njoroge wa Maina ari na ũhoro ũcio makĩria. Mirongo 25 mbere ya githurano gĩa tariki 9 mweri ũkĩte, atongoria a Azimio hamwe na Raila Odinga na mũtirithia wake Martha Karua mathiĩte na mbere kuha aikia a kura a gĩcũa-inĩ marĩ kaunti ya Mombasa kuma Kongowe ya Nyali, Sabasaba Mvita, Changamwe na Bangladesh Jomvu. Jomvu umeona Jomvu imefurika. Uteti wa gicukiro kia Mombasa ugitongoria ndumiriri-inĩ ya Azimio, atongoria makiuga rungu rwa wathani wa Raila Odinga na Karua gicukiro kiu ni gigacokereria. Tulisema ajira ya hapa bandari ya Mombasa itarudi, na mtaona ikirudi mwaka huu tukishika tamu ya tawala. Hapa kwetu tuko karibu hapa sana na ile corridor inaitwa the tuna corridor, samaki ya tuna. Hapo wale ambao wanavua hiyo samaki ni wa Japani na wa China, ndio wameweka meli yao huku ndani meji mengi, nao samaki yetu napeleka kule kwao. Sisi tunaweza kufanya bila kuwalimfanya kule Namibia. Hao wavuvi watapata kazi kubwa zaidi tukipanua hiyo uchumi hapo bandarini, the blue economy. Sawa. Mimi nahakikisha nyinyi kwamba hiyo itaanza kufanyika mwaka ujao. Bandari lazima ivume tena. Lakini mkumbuke tuko na bandari Lamu. Tuko na ziwa Victoria. Hiyo miradi yote itaanza na sio lazima moja ikianza igandamize ingine. Tutachunga kila eneo kuona hakuna uchumi umegandamizwa, hakuna kazi zimepotea. Bandari ya Mombasa itaregea katika hapa Mombasa. Odinga akĩũria munini wa President William Ruto atige kũhingisha aikari a Mombasa akimeraga ni agacokia gicukiro kiu. Odinga akiuga Ruto niwe wakininire. Nani alizindua mradi ya Inland Port ya Naivasha? Ni nani? Sasa yeye alikuwa anaenda kuzindua kule, hakujua yale ambayo yatafanyika Mombasa. Wao wenyewe ndio walileta ile motion katika bunge ya kusema kwamba bidhaa zote ambazo zinatoka kwa bandari hii, shehena zote mpaka bebwe na SGR. Sasa anasema atio watu wanaumia hapa. Yeye ndio amesababisha hiyo hasara na yeye anakuja kusema hata ana huruma na wewe. Baba akichukua usukani atahakikisha ya kwamba kazi yoyote ambayo imetolewa hapa Mombasa itarudi hapa Mombasa. Atongoria ya Azimio makiririkania aikia a kura makiria 640 a kaunti iyo ya Mombasa ati riu thikũ cia tigarani cia gutara, makiuga thirikari ya Azimio ni gateithura thina wa migunda gĩcũa-inĩ na bũrũri-inĩ. Umechukua shamba la wananchi hasusan maeneo haya ya Jomvu na Bangla, ujue chuma chako kimotoni. Katika agenda yako ya industrialization, ya kutengeza viwanda, angalia EPZ, angalia viwanda, ulete hapa Jomvu. Ataetuokoa sasa ni baba. Iko watu ya mlima hapa Mweko, nyonia ihare ya more kore atore torauga haha neho form, haha neho rada ya baba na ma na kore aleo turaikeria kura neguo ne moko maikeria nyonia ituna moko. Na timu sio mbili zinaweza kutimiza ahadi. Timu ni moja peke yake ya Raila Amolo Odinga.
Team Azimio. Kuringana na riboti ya ruhonge rwa ndari ya mwaka muhetuku, kaunti ya Mombatha ni yakana hari kunyitirira wonjoria wa bururi igitongorio ni Nairobi, Naikuru na Kiambu. Odinga akiuga ari na uhoti, umenyo o hamwe na utaramu wa gutigirira ati kaunti ino ni acangira wonjoria wa bururi ona makiria na gutungata aikari a guku. Handu-ini ha Inooro TV kuma guku gicigo-ini kia Jomvu, njitagwo Harun Njoroge wa Maina. Nĩwega mũno Harun Njoroge wa Maina nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku. Riboti yaku nĩ yatũtirĩra mohoro maitũ na njĩra nguhĩ ma ithaa rĩrĩ mohoro mangĩ nona cia thaa 3 cia rũciinĩ. Nĩ ũndũ ũrĩa mathaa mathiĩte nĩ gũkorwo ngĩthoma ndũmĩrĩri cianyu tũgĩthiaga na mbere na tabarĩra ĩno, na gĩtũma tũikire tũcokererie na marĩa marĩ ngathĩti-inĩ. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Silverseed Properties makureheire Ahadi Gardens Malindi brotishe 50 by 100 ni ngiri 99 nayo quota ni shilingi 150. Project ino ni ndagika 30 kuma Malindi town ugithie na ngari. Ahadi Gardens ni hakuhi na motungata mabata ta thukuru, thibitari na mangĩ maingĩ. Buku muthi na shilingi 30 na uheyo tigiti wa ndege wa guthie na gucoka hatari marĩhi tariki 29 July mwaka uyu. Hora 0711 082223. Silverseed Properties, a name you can trust. Gitikia senator kimawira matatu no ure we bata muno no wakorora indo cia muingi itikore mbeca nyingi ni ciuraga ne tothoma magatheti-ini na gitumi kiria kinene muno ni tondu senator na